שעבר, למדנו בשבוע שעבר על שמואל, ספר שמואל פרק ב', שמואל ב' פרק ג', בסדר? שבעצם אבנר רוצה לחבור, להתחבר. כן, כן. רוצה להתחבר לדוד המלך, בשביל לראות שהוא רציני באמת, Ben sen lo tog lo deu deu khalam kha. בשביל שיראו שהוא רציני, אז אומר לו קודם כל תחזיר לי את אשתי, אשתי מיכל. וסיפרנו על פלטי בן ליש, זוכר? פלטי בן ליש היו 3 אנשים צדיקים גדולים מאוד, שהיה להם ניסיונות עם נשים, זוכר מי הם? היה לנו את יוסף ואת בועז ואת פלטי בן ליש, בסדר? ואמרנו שהם תקעו חרב במיטה, מי שעובר את הצד ידקר בחרב, כן? כמה שהוא אהב אותה ורצה, אבל אסור לגוע זה בזה. זה מה שאמר אתמול פועס, כן? בעבר תורה לא הייתה, סוגה שלישית, כמה אדם צריך להתרחק מנשים מאוד מאוד, בסדר? פועס כן. השולחן ערוך כותב, צריך להתרחק מנשים מאוד מאוד. למה? כי זה דבר שיש לאדם תאווה. וכל הנשים אסורות על האדם, חוץ מאשתו. לכן, הוא צריך להתרחק מנשים מאוד מאוד. תעצונין כאן זירלאי סמואל הפנינה אני תאמו צונין בונג תומנה כאן זירמק תחנין כאן זירלאי חנין אבנרה כאן טיפה אבנרה לסולה סיפאי הוי סנניה מה רוצו איז בוסט כאן טיפה סולה פפה נין חנין אנין הותיים ציע לו תימי למוอันติเทียมเจียแล้ววางข้านินดาวิดาละมาหันจันดูตาดาวิดาข้านินกะละไม่จังดูตักกันนี่ชวนกันนุปุยค่ะกันนุปุยมีแค่ลิค่ะโซลันอเปกค่ะมั้งข้าขมินนลากเล็ดสักโรอติตาแต่ชวนนินอันนี้ชวนอลากเล็ดสักตากันเชียวเองพอจุนี่เซงกันสิรนุนงาขันมีจัดิกเดียวไม่มีจัดิกเดียวปฐุมไม่เชลก็ฟิลหิมจงจ้างกันสวยปะขณะชวนินโจเซฟาโจเซฟาข้าปฏิเฟรนุปุยหลักข้านินเงี้ยนี่ไม่เชียจกินะปดจงโปหันอาหิมชัวค่ะตัวเตียงจนโบอาสกันเชลอาโบอาสข้าถ้าเงี้ยนี่เราว่าเอาไล่ขันรูที่ข้าจานะขณะว่ากัลเทนเทนาบุลาวามัวมาเสียโบอาตะขันตัวไล่จีนไงนี่คอยลำมีไงนี่เนาะจิงขวาฟาร์เวลที่ข้านี่นะไอตัวเดบุเปอินอาโหตีเลตาบัวสักขันไม่เชี่ยอินรอนลูคุ้งซองมานี่เสียเราหมดปุยเราอันติเลตาส่วนนับปฐุมนับเวลทุ่งขะเลกันติส่วนตัวน่ะมีแค่ลีปัสสัลอีกคนนึงเสียบาเซลปัลติเบลัยอิชปัลติเบลัยอิชกันติป้าขานี่เลตาอาชันซูโซละขานินดาวิดานุปุยตูระตานะดาวิดานะโหลชัวเวกโตข้าเปเลพัลลวินข้าป้าข้าเปตามาเสข้าป้าขันมีแค่ลีข้าอามุดปุยเมียแล้วนี่มั้งงูวังชนินผู้เสียนเตียนนี่มินเซลดัสลิสิตาเราเสียงขานินไม่เชลกจังเฮียนินกันฟิล์มคูร์ตัวนั้นเนี่ยไม่เชลกจังอินลักษณะจงจ้างอายันมานี่นุปุยเตเจียเราจู่กันคอยอินกันเนี่ยนี่กันทีร์ตัวนั้นนี่เราที่ไทยละไม่เชียนมีปัตนาจงอินแต่ชนินสุลขนารุกปนเราเสียไม่เชลกะมีป่าจุกันฟิล์มคูร์ตัวนั้นนี่ที่อินอาชันจุงนี่กันที่ชวนอินมีป่าที่ตาว่ากันที่ไม่เชียนมีปัตนาเฮียนินไม่เชียเฮียนกันจักนัสตาจุมีวังชวนอินไม่เชลกะเฮียนินนี่กันโตขุสมันนี่จุโมไม่เชียค่ะกันจุมีนี่วังชวนอินมานี่ปุยเราเตเลมานี่ขัดยังละกันกันฟิล์มคูร์ตัวนั้นนี่ ואז באמת מחזירים את מיכל לדוד
ואז כתוב לנו וידבר גם אבנר, אני פסוק י"ט. בסדר? נגיד את פסוק י"ט. וידבר גם אבנר באוזני בנימין וילך גם אבנר לדבר באוזני דוד בחברון את כל אשרתו בעיני ישראל ובעיני כל בית בנימין. ויבוא אבנר על דוד חברון ואיתו 20 אנשים, אז דוד לאבנר ולאנשים אשר איתו בעצם אבנר אמרנו שהוא היה דמות דומיננטית. עיקרי, חשוב, בכל מלכות בית שאול. וכשהוא לוקח אליו את המנהיגים של בנימין, שהם בעצם השבט של המלכות, נכון? אז מה זה אומר? שבעצם אם הוא לוקח את המנהיגים של שבט בנימין, אז עכשיו ההנהגה של דוד היא תהיה גם על שבט בנימין. בסדר? ככה הוא מנהל את הפוליטיקה. בתור שר צבא, אומר, אני לא בא לבד, זה לא רק אני לוקח יחד איתי גם את המנהיגים, את הזקנים, שהם בעצם המנהיגים של השבט, ומביא אותם לדוד, ועושים סעודה, עושים משתה, מאוד מאוד מכובד, ולא רק זה, אבנר מציע לדוד שהוא ילך עכשיו בתור שר הצבא לקבץ את כל ישראל ולהגיד יחיה המלך דוד, להמליך את דוד המלך על כל ישראל. Ta chuanin afnera khanin kan siatan khan hin Davida hna chuanin avakalta ti khan bikhali chu avashwaita chuta chuanin ama Davida ina alorin nan le Davida laka atlak tum nan te poning chumo chuanin kan siatan khan sola kha Benjamin nam manita Benjamin nam ta chuanin Benjamin lal ina ingeni aho tua da le upa Benjamin namina shuai tua an nei mi som ni dekha afnera khana shuai telani hey Benjamin nam te po ilaman chang to e karon shuai keima hi ingeni nangma lam chang dik ta kani ti a Davida na thang chat awa lo theina tur khanin awa kalta ta chorin ruaite buat seya ruaiten buat seya ta chuanin Davida hna chuan tiana soileya afnera chuan kathowanga inhena thuathun kathun theinan le idu thu samang taka roirel theinan Israel mi zong kalalpa hna kalkhom turin ka kalta nge atia Davida hna khanin Israel rampum pueng ka kalkualanga Davida chulalani inlalani tin ka soinga ka ingeni ka puang kwal don mi chuan ilam tang tur vekin karon thlem bokanga tin Davida hna khan soileta כן. ואז דוד שולח את אבנר והוא הולך בשלום, שמחה גדולה. הנה לכאורה מלכות דוד להתפשט על כל ישראל. ואז קורית תקרית מאוד 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 לא נעלמה. דוד כתוב לנו והנה עבדי דוד ויואב בא מהגדוד ושלל רב עמם, הם הולכים כובשים, יוצאים למלחמה, בעצם גורמים לעם ישראל להפוך להיות עשירים. זה גם מביא על זה גמרא במסכת ברכות, שכאשר באו לדוד ואמרו לו, תשמע, אין אוכל, אין הבור מתמלא לחלק, אבל לכו פשטו בגדוד, לכו, תילחמו בעמלקים, בעמונים, במואבים, לכו תילחמו, תחום מהשנה שלהם, תחום את השדות וזה, הכל בסדר, זה מותר. אמר, בשביל שעם ישראל יהיה אוכל. אז ככה עשו גם יואב, יוצאים פושטים בגדוד, והביאו הרבה שלל, הרבה אוכל, פירות, כסף, זהב, בגדים. ואבנר איננו עם דוד בחברון, כי שלחו מלך בשלום, נפגשים בדרך. טוב, ואז שומע יואב, שבעצם דוד שילח את אבנר בשלום. מה היה היחס בין אבנר לבין יואב, מי זוכר?ต่อช่วงนี้ทนทุกข์กันเองช่วงนี้อัฟเนรขันจะเตียงขัดเตียงช่วงตีนสายตานู่นช่วงกันเองท่าเลยช่วงดาวิดาเลยยอฟ้าโซบ้ากันตีขโมยตามอยู่ช่วงช่วง
ข้าอันรำมูขันโลโหตาราหลักสุมทำทักอันรอนโหนะเองตานเงี้ยกันที่จนสุดาเตอันหักสักนัตัวนี่ไม่ยะมาเสกบราโคตาโซนินเตียงเฮเลนเซียกาอิสราเอลอุปโภเตดัลดาวิดาเนี่ยนั่นโลกละไอตูเลอินตูกันในโลเวตินดาวิดาจนที่เงี้ยเราใส่กันที่ส่วนนี้อเมเลโคเตเลขัดยังกันรำเดปารำอมที่เขาวารุนไม่รู้ส่วนนี้อินโลเฮาสมัยโดนียาที่อินเราใส่เนี่ยส่วนส่วนนี้อิสราเอลรำอินไอตูรัตลักษณ์หมออิสราเอลรำอาโลโรปุยนตัวระไอเชนอมรำเตวารุนะคะพัลลันที่ข้ามาเสกบราโคตาจังขันกันเราเจอในบกตาแต่ส่วนนี้อัฟเนระจูเคฟรอนขวดจนนมตัวละว่าคัลกงอาชวนินอันนี้ตัวก็อัฟเนรัตเลดาวิดาเลโซอาบารัลรัมมูโฮจูอัฟเนรัตเลนชวนินอันนี้ตัวตาดาวิดาชวนินชโลมทำวังตะกินกำลังเจ้าตีนอันนี้ขาตานี่มารอจูทำวังตะกินกำลังเจ้าอันที่อาคารินหันไงตัวเต้าลังโซอาบากันตีเลอัฟเนรักขาเองนี่อันทนทุกัลตัวขันเองนี่เชียดเลכן. אף נראה לי, זו הבאה חי אינגה, תונתו קל טוב, בום הסלמת, כאן אינגה, אנדין הון חלה. כן. אתה צודק. כן. לאותי זה עכשיו. כן, לא, זה מה זה? צבעים שלהם, הם יעשו כאילו המשחק. כן. אבל את עשאל אתה זוכר? עשאל. מי עשאל? עכשיו? עשאל אחר אומבוק תאתרו, עשאל אחר נין, אינגה תיקלה, תואון אונגה. כן. עשאל אחר תואו מוניקה אוממי תוסו, מי תוסו. כן. כן, הוא רדף את הזה, אבנה. נכון. ומה קרה בסוף? הטוב, אינגה תלנגתה לה. כן, הוא נפטר. הוא נהרג. הוא נהרג. מי הרג אותו? הוא הרג אותו. כן. בזמן שהוא רדף אחריו. אז לא, אבנר היה במצב של פיקוח נפש. לכן הוא הרג את עשאל. נכון, הוא תקע לו את החרב, החומש. החומש ככה האחורי, שהוא שיפסיק לרדוף אחריו כי בעצם רצה להרוג אותו. בסדר? ויואב זוכר את זה. בסדר? שהרגו את אח שלו. עכשיו, לא הרג בעצם את אח שלו, הוא רוצה למכור. ולכן, כשהוא מגיע אל דוד, הוא אומר לו, דוד, איך זה שילחת את אבנר? הוא בא לפתותך ולדעת את מוצאיך ואת מבואך. הוא עכשיו רוצה להשתלט על כל המלכות, ולכן הוא בא לראות איך אתה יושב, איפה נמצאים השומרים שלך, איך להיכנס, מאיפה לתקוף, איך זה שאתה שלחת אותו ככה בשלום. בסדר? אז דוד לא עונה לו. לא כתוב שהוא עונה לו. ואז יואב עושה מעשה מאוד מאוד קשה, ובעצם רוצה לטפל באבנר בלי ידיעה דוד. הוא הולך, יוצא מעם דוד, שולח מלאכים, שולח שליחים לקרוא לאבנר לחזור בעצם לכיוון חברון. בסדר? אבל בעצם דוד לא ידע מזה. כאילו שר הצבא שולח שליחים אל אבנר ואומר, שמע, דוד המלך קורא לך. בסדר? ואז כאשר אבנר חוזר לחברון, הוא קורא לו לדבר רגע בצד ליד השער, פסוק כ"ז, ומכה אותו גם מכה אל החומש. בסדר? נותן לו מכה שלא יהיה לו אפשרות לקום ממנה, וימות בדם עשאל. זה הנקמה שלו, אז זה שהוא הרג את עשאל. וזה שעשאל נהרג, זה היה מדין רודף. נכון? וכל זה התחיל בצחוק, נכון? כן. אבל כן נערים לפנינו. אבל התוצאה היא קשה מאוד. גם עשאל, שהיה צדיק,
מכף רגליים מת, ועכשיו גם אבנר שהיה צדיק ושר צבא וחשוב מת. ובסוף אנחנו נראה שדוד המלך גם נקם ביואב וציווה משלמה בנו להרוג אותו על זה שהוא הרג את אבנר. תראו מה זה עבירה גוררת עבירה. הכל מתחיל מצחוק ובסוף עשהאל מת, אבנר מת ויואב. ตันเทียตังคานินอัฟเนรเลยูอาฟคานินอันสิไปเตคาอันนินเบติร์ตามอตาชวนินอันนินเบติร์นัวคานินอิสราเอลฟาเตลัมคาอันที่เวนวลบกะดาวิดาฟาเตสุดาลัมคาตาชวนินเบนจามินฮัมพอนทินวลบกะตัวปาคานินอัฟเนราคานินอัตลันเชตามออัตลันเชตาชวนินอัสซาเอลายูฟาอูนาวปาขันอุมตานียูฟาขัตุนักันเสียงขันินดาวิดาสิไปห้วยเซนขันิตามอแต่จนอัสซาเอลขันอูมาอัฟเนราขันมินอุมโตสูทุเตียงขัดยังติจุงขันอุมเซลตาอัสซาเอลขันตัวปัจจุบันอัฟเนราขันมานินุนชันหิมนานตีนอันุงทรงขันวิตามอจวนนินอัสซาเอลขันบูรัลตาขันยาแต่จวนนินดูนาขันินยูฟาเลดาวิดารัมมุโฮข้าอัฟเนราเนให้ตกตาขันิตาแต่จวนนินตกขันินอัฟเนราข้าดาวิดาขันทำว่างตะกินกัลโรเลตีนอัฐาเลียมตามาเซยูฟาขันินงั้นงี้ขัดยังให้กัลตีต่างไม่ก็อุณาปัตตุเนียจูบากะนังมาลรามารอนินตุลูดูตักกันนี่เลยเนี่ยอัตุมเบรจูอิรามรอนเอ็นทากะคอยไล่เงี้ยสิไปยันดิวตียาคอยไล่เงี้ยลัลชวนโรเรล่าเอ็งตินเงี้ยตียาเนี่ยเทนตัวรินจันนารุนละไม่นี่ข้าอารุกราลินตินอาศัยตามาเซลัลดาวิดาจูอังโอยตานี่มั้งอังโอยเองมาอาช่างเล่มหรือว่ายูฟาคานินมีตีร์ตาชวนินอัฟเนราขันฟ้าตานี่อันฟ้ามาดาวิดาอินักกูเจโลเลเลโรตีที่ขานินอันฟ้ากูตามอมาเสลาอันนเลดเฮเลข้าอิเสไลเคฟรอนควานนลูโดนเจ้าขานินยูฟาคานเราคุยเปงาอปุมาฮานอวิตาแต่ชวนินยูฟากุตาชวนอัฟเนราชัวบูรัลเวเลตานี่อันเอาคูบาจูลตามารถชุกขังทรงรอนชัวนักใครเนี่ยกันติชวนินอัฟเนราเลยูฟานะโนปังอันสิไปเตอันนินสาตีรวังอันวีตีรวังขันตามอตัวบางส่วนทิลชาโลนะทิลชาโลดังอารมณ์เช่นเจนะคะไงตัวส่วนอนาสานี่โนปังอินฟิยมวังอินอันฟิยมตีรวังอินอัสเอลาทียาตัวน่ะอัฟเนราที่เลียส่วนดาวิดาอินผู้บาลักตีรเวเลียโซลาธาเตโฮคายูฟาจูอัฐาตีรเวเลตานีอันไงตัวส่วนอินทิลสวลละสิงาเพียงข้านี่อัฟเนราข้ามิจดิกันนี่สิไปโซลาสิไปโรปุยเบรเนียยูฟัลโปสิไปเจเนอรัลโรปุยเบรเนียสิไปเจเนอรัลกันที่หุ่นไอ้ยันแห่งหุ่นลายเห็นปัทยันดาเลดูนมังโรเรลหุ่นลายนี่ฝากกันมิจดิกโลข้าสิไปลัลเบรนีงดเทโลมอจูบางส่วนข้างมิจดิกตักเตข้าอันที่ชันนะคะโนปังอันอินฟิยมตีระอันอินวีตีรวังไม่เมียจังอ่ะตรงนี้ตรันนิตานี่มั้งตัวบางส่วนนี้มีทิลสวอลสิงะอีกค่ะกันหุตานี่สวยนู่ประคัตันเป็นเลยว่าอัฟเนราคัจส่วนอาศัยละถาชันข้าอันนุนนะตานมั้งอาชันจูอาศัยละข้านินลุยจัดอัฟเนราคัจส่วนถาดูชันโลมาเราจูมานินุนชันนั้นถาตันนี่ไม่ตาטוב, אז אמרנו שבעצם למה אבנר נהרג? כיוון שהוא שם בדמם של הנערים לשחוק. ויש עודות של חז"ל והערים, גם בגמרא בסנהדרין וגם בירושלמי, בסדר?
דעה נוספת מובאת שחכמים אומרים שהוא היה צריך בתוך צבא לעשות איזה שלום בין שאול לבין דוד. למה לא עשית שלום? למה לא ניסית לעשות איזה הסכם שלום? היה לך השפעה מאוד גדולה על שאול. אתה מאוד קרוב לשאול. אתה רוצה איתו להילחם בדוד, אתה יודע שדוד הוא צדיק. אז למה אתה לא מוחה בשאול? זה מה שאתה יכול. יש אומרים שהוא לא מחה בהריגת נוב לכהנים. זוכרים את הריגת נוב לכהנים? מתו שם 85 כהנים נושא אפוד בד. ממש כהנים מכובדים שאומרים מתורים. אבל זה לא הכל. הרגו שם איש ואישה, עולל ויונק, שזה תינוקות, שור, חמור ושא, ממש כמו הציווי שניתן לעשות לעמלקים, להשוות חטא של נובי הכהנים. מה הם עשו? סך הכל כהן אחד, אחימלך, נכון? נתן את חרב גוליית בלחם לדוד, נכון? והוא בא ואמר לשאול, זה היה בכוונה. כן, אני חשבתי שדוד הוא שר הצבא שלך. ככה נאמר לי. ושאול לא מקבל את הדברים, ולא רק הורג אותו, אלא הורג את כל העיר, ואת כל בעלי החיים, ואת כל התינוקות, ואת כל הנשים של כהנים. איפה שר הצבא נמצא? איפה אבנר בן נר? למה אתה לא מוחה? למה אתה לא עוצר את זה? יש לך השפעה גדולה על המלך. זה מידה כנגד מידה. תעצונין תונהกันหัวคัดส่วนนี้กันเชื่อตังคันยูฟะคานินอันเอาผู้บ่าอิสราเอลผู้บ่าข้าอัลลาอัฟเนราข้าอัฐาตันิไม่ตามาเสกมราเตกันข้าคำมินเตนฮิลสอยดังอันนี้เรียกจุงกันที่ชนโนฟขัวคานินปุยทิยมโคเฮนนำข้าสมเรียดเลปารุกสมอนิมเวเซสนะครับสมเรียดเลปารุกเตข้าซาอูลขันอัฐาสมเรียดเลยปังอาว่ามาเกี่ยวกับสมเรียดเลยปังอาที่ข้าซาอูลขันอัฐาตาข้านินอัฟเนรข้าอาศิไปหวยเซนเบรนิตาซาอูลขันินข้าข้านินโคเฮนเจ้าข้าอัฐาตานี่แล้วว่าอามิธาเตข้าโนปังพิตารพุตารข้าอัฐาตานี่โคเฮนนำเจ้าข้าอัฐาเราจู่วังจวนินอาศิไปหวยเซนเบรนิข้าที่ยังโคเฮนเตเลอเมริกเตน่าจุดาเตน่าอเมริกเตจุงอันตีตูร์อมตักข้าอาจุดาปุยเตจุงขันโซลานาตีไลขันินคุยอังเออมอัฟเนรังติเกโซลาสิไปหวยเซนเบรนิอาโซลาสิไปเตขังติเกอีดันโลส่วนนั่นเองเราวิธีมโฮเตเลโนปังโฮอัฐาไลขันติเกอิงวยไม่ตีอันนี้ข้ามีอัจฉริยะสวกขันินแล้วป้าปะเทียนินข้างโนฟขัวเตผู้บาข้าละอัฟเนรข้าอัฐาตีเรยูฟะข้าอัฐาตีเรตีข้าไงด่านปะขัดอมบุกนמוות מאוד קשה, לכן יש מידה כנגד מידה בעולם. זה אחד מהמסרים החשובים שאנחנו חייבים להבין דווקא מהפרק הזה. כדי שנכון שהוא היה אדם צדיק, אדם גדול, בסוף איבד את החיים שלו, הוא היה גיבור גם. אבל ברגע שהוא עמד מול יואב, והוא לא היה מוכן עכשיו למלחמה, הוא חשב שהכל הרי היה לו משתה עכשיו עם דוד, הכל הסתדר, הוא חשב שגם יואב חושב כמו דוד, הוא לא היה מוכן, ועם כל הגבורה שלו הוא נהרג אל החומש בצורה מאוד כואבת ואנשיו בורחים. סוג של... แต่ช่วงนี้กันเชื่อตั้งอินเฮโคเวลป้าปะเทียนินระวเรลดานี้อิทิลตียงเจนอิจุงอาโปเทงังติข้าอันนี้อวังคานอัฟเนราคานกันเชื่อตั้งคานินดาวิดาลัมจังดูโตขันดาวิดาลัมปันนิตาแต่ช่วงนี้ยอฟันอาวักอุติเลียยอฟันาวาร์ในโปคานินจุดอย่างนั้นนาวผู้บาลตูรังคานง่ายมีเหล่านี้ฉันจูดาวิดาสิไปหวยเซนเบรเนียกันอินเชียนชัตัวเกี่ยวกับโซลาสิไปหวยเซนเบรกันเนียดาวิดาลามากจังตัวนี่ตุลาชวนินจังดูกันนี่ตัวกันอินเรมัง
อย่างเงี้ยนี่ถ้าตะกินกันโกมังที่รูปคันอาเรากวงหัวเวไม่นี่มั้งเราคิดบุกเวไม่อะมาเสกันเสียตังคันอยู่ฝักคันอาวิตาคันนี่ตาจู่ๆกันเสียตังอินเฮตายทูจังกันหุ่มไทยจู่ดิฉันกันสวยค่ะแล้วป้าประเทศนี้เฮโคเวลน์ก็ดันอีทิลที่ยังเจนอีจุงอาโปเทงเวียงตีครับมั้งค่ะอากัลดันกันหุ่มไทยตายบุ้งเละจางกันจืดไทยไปหมดไม่ประคัตจุงนะครับ יש עוד מה להרחיב, אבל בואו נתקדם. וישמע דוד מאחריכם. עשו כוח. זה משמעות. אחרי שאבנר בן נר נהרג, אחרי כן שומע זאת דוד. במחשבה הראשונית, חשבו שאולי דוד המלך שלח את שר הצבא שלו להרוג. אבל הנביא מדגיש לנו שכל זה נעשה לא על ידי דוד. דוד שמע רק אחרי ויאמר בקרן אוכל ממלכתי נעים אדוני מתגלה אבנר בן נר, ועכשיו הוא מקלל את יואב. ולא יחולו על ראש יואב ואל כל בית אביו, ואל יקרב מבית יואב זב ומצורע ומחזיק בפלך ונופל בחרב וחסר לחם. כלל אותו ב5 קללות. אומר לו, אל יקרב מיואב זב ומצורע, אנשים חולים, צערים, מחזיק בפלך, צריך להישאל עם מקל, כן, כל הזמן צריך עם מקל, צריך להישאל, ונופל בחרב, הם ימותו במלחמה, לא היו חזקים, וחסר לחם זה הכוונה, היו עניים, לא יהיה להם אוכל, כך הוא מקלל את יואב ואת כל בית אביו, למרות שהם היו מהמשפחה של דוד, הם היו קרובי משפחה, אבל כיוון שהם התנהגו בצורה לא ראויה, מקלל את יואב. Sunin Davida Khanin nan Shiata Khanin Zop Yofa Khanin Afnira Athatani di an Shet Khan mi tam zok te sunin an ngai dan tura sunin ke ni polo ni tai lang mo kan si pai huesen kan si pai ho tu berin sola si pai general lui Davida lam chang tur anga ron in pel vat hatta sela ke mani pon Davida tira kan ngai nge do ni mo tu bang chon Davida tira khan mi tam zok in ngai ma se Davida Khan ani lo zia kha apuang suak ta ni mo pian soita kan huang khanin abu kan huang khanin keile karam chulal pa mi huwa kan thiang kum khuang afnera thatu kan ni lo ke hi afner thatu kan ni lo wa kalal ram po hi afnera thatu lo afner thatu chu yu afani tu wang chuanin amal chu an chia lo ta kan huang khanin engtinge lo ta kan ti chuanin alu chunga ama thilti sual mo chu om selang ngo ama chuan thilti sual mo chu phur sela apa chung te zong chunga nen ya fa chung te zinga chuan thi engti lai pon engani khandaya an chunga khandai in engani rural se te ti tai la funge thi pur emo ti ringo chungo har ten an mani chung ko chu bo selang tiang rin chana kalmi ni sela ma khandain hi sela anchunga anmani chu lo tram selang chole bubal nei lo sela tram ro se ha David Khan an sia lo ta ni wo ka mo אנחנו ממשיכים לראות איך העבירה גורמת. הכל התחיל לצחוק, כי סך הכל אנחנו לפנינו, כבר בחייו מפסיד יואב וכל משפחתו. מקבל כללה מהמלך דוד, כללה מאוד מאוד חריפה, אחרי זה בכל המשפחה שלו. גם הוא, כמו שאמרנו, בסוף מאבד את חייו. Tasuni kan huang khanin abul lo chan na kha kan che tang khanin afnera se pai hotel ufa se pai ufa kan sia Davidas general afnera sola general koi lai tui khur hunain huwa annau te kha in vi tir kan ti kha avit na zok khan ding jam me uan chu thi ti khain vi ngal pop tu ran ta avit ma sai mo
อาวิดฟูเดวโจกค่ะฟันนี่จุนี่เซลต่างมั้งแต่ช่วงนั้นที่เห็นกันมุตานี่แต่ช่วงนี้มารถช่วงไอตัวช่วงนี้ชุดยังโนปังอินฟิมนะโนปังกันที่คนละข้านินอันสิไปเตะข้ามีแต่อินฟิมนะจังที่ช่วงเซลขันกันหัวช่วงนี้ที่ฉลองขันที่ฉลองเปียงโชกับเปียงโชกับอินทัดโชว่าตัวป้าพี่จะนำมาช่วงคนเราช่วงเตะสงแล้วไม่อุณาอันเชียเราเขาช่วอันนี้ว่าช่วงเตะเราพาร์เซละยังฮอลินกัลเซลังอันอินช่วงอ่ะเงี้ยนี่นัดในอินท่าจาร์เซละอันมานี่พอช่วที่เส้นชัวนะอินช่วงคนเราเสียหันทีช่วแล้วไม่อุณาอันเชียโดนจนอาราบทักมั้งข้าเราชัวนะข้าอินฟิมนะไม่จังเราชัวขันטוב, ואז איך דוד, לכן כל העם שחושבים שהוא אשם במוות של אבנר, הוא יראה להם שבאמת לא אשם, שזה לא נעשה על דעתו. אז מלך, אחרי הלכה, לא יוצא אחרי המיטה. הוא לא הולך להלוויות. אבל כאן דוד המלך נותן הוראה לכל העם. ואומר דוד אל יואב ואל כל העם אשר איתו, קרעו בגדיכם, קרעו את הבגדים, תגרו סכין, תפו אבן, תפדו לפני אבנר, והמלך דוד הולך אחרי המיטה. בסדר? החידוש פה, שגם דוד המלך בעצמו הלך וספד והצטער ובכה והיה בהלוויה של אבנר. למה? להראות את הצער האישי שלו, שזה לא נעשה על דעתו, ושהוא תפס את אבנר כצדיק. למרות, שימו לב, אבנר, שזוכר בשמואל א', בגלל של אבנר, דוד כבר נפגשו. אם אתם זוכרים, למדנו ששאול ישן במרכז, כל המסביבו, ואבנר לידו, ודוד ואבישי יורדים למחנה, לוקחים לו את הפחת המים ואת החרב, את החנית, שתיתה לו מראשותה. ואז הוא צועק לאבנר, יכול מתרחק משם, הוא צועק לאבנר, מה זה, איך אתה שומר על האדון שלך? זאת אומרת, לאבנר, כמו שאמרנו קודם, הייתה יכולת להשפיע על המלכות של שאול. אולי לעזור לו להירגע מדוד, לנסות להרגיע אותו, לשחק אולי משחק כפול, לגרום לו, להגיד לו אני לא אחריו, ובעצם לעזור לדוד. הוא מבין שזה מאת השם. אבל היופי אצל דוד המלך שהוא לא נוקם ולא נותן. לא נוקם ולא נותן. גם אצל שאול, גם אצל בניו, בסדר? הוא לא נוקם במשפחה של שאול, וגם פה אצל אבנר, תופס בין הצדים ויוצא לעצמו אחריו. ต่อช่วงนี้อัฟนี่ราคากันเสียตังคานี่นะทนภูมิลำสมเวลาประคันนั่นละมาหันมั้งอัฟนี่ระเลโซละเตขันดาวิดานตาโซละค่ะจานันมุดขันินโซละค่ะสิไปโฮเตขันนั้นมุดหัวตละตาอับุลเสียขันอัฟนี่รามุบอกว่าอัฟนี่ขันเวงตาต่อช่วงนี้อวิชัยเลดาวิดาขันวักลเทนนะโซละตุยเลยังไงนี่อัฟเฟย์ขันวัลตามโซละตุยเลยอัฟเฟย์ขันวัลตารัลขัดจังขันเองกูตานี่อัฟเนอร์เฮติยังอินี่ชวนินลัลเวงตักไปนี่มันเล่เตอันพัทยาอัฟเนอร์ค่ะอวิชัยเล่ดาวิดาขันอันว่าเอาอิลตานี่รัลขัดจังขันมั้งขัดจังกันหูเทียชวนินนี่กันที่ชวนินอัฟเนอร์ค่ะโซละสิไปห้วยเซนเบรเนี่ยอดูพจวนินอดูพจวนติดใจลังโซละค่ะดาวิดาโลตูร์พอขนาดเทมเทนี่ดาวิดาขัดยังอ่ะที่บวยโลตูร์ขันโซละขัดเนี่ยเทนี่มาเสละอัฟเนระขันอัทนทุกันเอ็นเรื่องอินโซลันดาวิดามาขันอัทโคบซาร์นี่มั้งจุดที่ยังจวนี่หันไงตัวจวนินดาวิดาตันจวนินหัวทะละเดียวตัวจวนี่
amar su tu na an boral ta aborala khanin mi pui ma a davida khanin sola kha afnera kha amma in atira wanga asipai huaisen yo fakhan atha ani rozia mi pui ma alan natur te ponia chuba ka davida hi khubalak mang ani rozia lan natur te ponia midangte thung rul shat ani rozia ti lan na te ponia sola fa te ho po kha athat kherlo ni kan she dang khanin anhuwa te po khanin engani ruai te po kil puya chu ta chuanin afnera kha kan she dang khan tu na lo boral ta davida khan mi pui te hena khanin mi pui jong jong te hena afnera sipai huaisen mi chadik hi sun ula in korte pot kher ula sa ipuan sin ula ti in halakha dana hianin lal hi mi thi vui tura chuwa thiang ani lowa ma se davida kha afnera vui tur chuanin arwang a khanin arwang sui tu te singa han atel ta bokani chu chungeni kan hu davida nuna tang kan hu kan ti chuanin kan zir thei kan ti chuanin davida chu sipai huaisen le ro pui ni ma sela khuba lachi ani lowa unaute ina achunga anlo ti benjamin nam laka po khuba lachi ani lowa khuba la du mi ani lowa mi chadik te chu soi moi thin mo lalina ati tur bak po ti du ang khatiang mihring kha ni ti kha kan lo zir so le ta ni אז נאמר לנו בבית אבנר בחברון, וישא המלך את קולו, וירד אל קבר אבנר ויבכו כל העם. בעצם כולם שותפים בקבורה של אבנר, כולם רואים, אבנר נכנס לתוך הקבר, זה מגביר עוד יותר את הקבר, עוד יותר את הצד. והכי כואב שאומרים, אדם כזה גיבור, איך יכולים שקוראים אותו? אומרים עליו, שהיה יכול לשאת את הארץ, היה מאוד מאוד חזק. יכול להרים משקל מאוד גדול של אדמה, של סלעים. הגיבור מאוד. ואומרים, עכשיו הבן אדם הזה נכנס לתוך הארץ. יצר שבר וכאב בלב של כל העם. והמלך בעצמו, דוד בוכה ומקונן ומצטער על אבנר שבעצם הוא רצה להבהיר לכל העם שהכאב שלו הוא כאב אמיתי ושלא הייתה לו מטרה לפגוע באבנר בשום צורה. chuanin afnera chu khevron huna chuanin an phum ta tia thana an handa lu chi khan davida kha nasa takin ron trapa mo afnera kha suna ta chuan afne mi pui jong jong te po khan afnera ron sun khanin an on tra ve boka davida an tiana chama o idam lain sipai huaisen le mi chak inia chu tiangin engeni thil rit le thil lian tham tak po choi zo khopin I chaka ma se I top na chu heti mei hi moni ta le I kut puara ni lawa nang ma kha dan be ini lawa chu ti chung chuan I boral ta sia mi sual te kut tuari ni boral ta sia tin davida khan acha ta ni mo afne rakha acha dik na te afel na te ta chuanin engeni ikut phuar ani lawati na omzia chuanin sipai huaisen le mi chak em po ini na chungin misualte ve thlem na mangin misualten anbum na mangchein ikut phuar ni mi alo ike po phuar ni mi aloin min an that chea an that thei chea nang ang sipai huaisen ma ni lang a in top na kan top na chu hei hi ani ta tho ni ti ti in chuanin afnera chu asuna ti khana cha ta mo וירצו, שמנו קצת דרמה, אבל בעזרת השם אנחנו נלמד כמה להיות זהירים בקרבות של כל אחד ונזכור שהקדוש ברוך הוא זה שנוקם ומשלם שכר לעבר וגם לשונא. Tachuanin kan zirlai chu kan lo du to kamo in tengani khatianga unau te hain be a hain sama an tina chungchanga kha ni ta
ta chon chumi tanga kan zir thei chu kan hriat turangin lalpa pathian hian kan thil ti anga kan chunga ro rel na hi alik ko thina ka mi chunga ril rut chiale mi chunga diklo taka kan ti chuan khatiang che khan kan chunga min an ron ti venga mi chunga thatna kan chhuwa mi te tanamal somna kan ni chuan mi te po kha kan tanmal somna ron ni ve do ni chu lalpa pathian he kovel en kol dan ania chumi chungchanga chu afnirale yo fat thon thu tang hian in kan lo se thei tan ngo uda ra ba